Terdampum kecingin lakai kuarter final haka second leg jangka Nations League. Handrai haka bakot hi rung semi final ke Portugal, ke France ke Spain, bat ke Germany. Ni priang singapa ya pi barok ki paralok ki baju ijban ju kershan ya kane ke channel na ke Porsche ke por. Kecingger pat ya ki paralok ki bampat daban subscribe. Lada pisngau tenat ya ki video hakane ke channel. Singapa ban ajeng kershan deka ba share like bat kam tam ban subscribe ya kane ke channel. Haka cingin lakai kuarter final second leg haka Nations League. Hap dan ke region Cristiano Ronaldo kata ke Portugal persya ya ke Denmark. Haka ne ke cingin lakai kalang sisa ke cingin lakai ke beitnat bat ke baik haj bah haduk kata namar ya ke ne ke cingin lakai lahak bandra ya ke deke extra time bandrai manoban yorung ke kuarter final. Kumta haba phaish ke ne ke cingin lakai ke Portugal kalayo ya ke penalti haka menit ke bahandru ya ke ne ke penalti la shoot ya ke Cristiano Ronaldo haka ba Cristiano Ronaldo uklam la ban pendrung ia kane ke bol sepok jong ke gol layak ban kerda ya ka dua orang agol jong ke Denmark. Henry dei haka minit ke balai pheu Henry ke Portugal ke layak chikol lengba ke jing bakala thap hi urang ya lakai jong ke Denmark sika gol la jong kata au Anderson. Henry dei haka minit ke besan pheu Henry ke Denmark ke layak ban penpai ke deka gol lengba Christensen bat dei haka minit ke banya vuar Cristiano Ronaldo ulia ban thap ia ke gol pentam haka ne ke cingel lakai naik ke bentak ke Portugal. Henry ke Denmark ke layak biang bat penpai ke deka gol lengba Eriksen haka minit ke banya pon riu. Henry dei haka minit ke prapeu Henry utren ko ulayak ban thap ia ke gol pentam naik ke penta ke Portugal. Haka ne ke cingel lakai haswa ban kono ke kendai peu minit kata haka minit ke kendai plus R ke Portugal ke lepen syang ban ya Cristiano Ronaldo bat haka cika jong u 8 mi da Ramos bat habakut ke cingel lakai jong ke kendai peu minit ke Portugal ke latam ya ke Denmark dalai la ar gol. Henry haka gol a cricket pat baro ar teliki kenhun kila kunno deka cingel kai damar lalai teliki gol. Kumta haka cingel lakai jong ke extra time ban rai mano ban yorung ceke semi final ke Portugal ke layak bantap sa ar teliki gol kata lengba utren ko haka medit ke kendai pewe bat lengba Ramos ubami bujili haka jeka jong Ronaldo haka medit ke becispa kat san bat haka ne ke cingel lakai ke Portugal ke lalak ban pelem ia ke Denmark dasan lalai gol haka gol a cricket bat ke Portugal ke layak bandrung ceke semi final haka ne ke Nations League jomanta usnem kat ba ke cingel lakai bat hapa deng ke France persya ia ke Croatia haka ne ke cingel lakai ke France ke lalak ban pelem ia ke Croatia da ar lenot gol yiki gol ne ke bentak ke France layak ban tap lengba Olais haka menit ke besan puar bat lengba Dembele haka menit ke parapeu bat haka ne ke cingel lakai haduk ban dakut ke extra time baro ar triki kenhun kila kunno de ke cingel kai damar la ar triki gol haka gol a cricket ia ke ne ke penalti la ha ban ra ka de ke penalti shootout ban rai manu ban yorum ceke semi final bat haka ne ke cingel shoot penalti ke France ke lalak ban pelem ia ke Croatia dasan la sa gol kumta ke France ke lalak bandrung ceke semi final haka ne ke Nations League haka ne ke cingel lakai baro ar teliki kenhun kila kunno de ke cingel kai damar lalai teliki gol ia ki gol ne ke bentak ke Spain layak ban tap ar teli lengba Oyarzabal haka menit ke para bat ke menit ke bahan ripeu nyau bat lengba ulamen yamal haka menit ke becispa lai kat ba yiki gol ne ke bentak ke dindalan layak ban tap lengba UDP haka menit ke besan pusau bot ke gol jong Madsen haka menit ke bahan nyepeu kendai bat lengba Simon haka menit ke becispa kendai kumta baro ar teliki kenun kila kunno de ke cingel kai damar la san teliki gol haka gol a cricket kumta ya ke nero ke cingel lakai lahak ban ra ya ka dega penalti shootout ban rai mano ban yorung ceke semi final bat haka cingel shoot penalti ke Spain ke lalak ban pelem ya ke ni dalan dasan la sa gol lengba ke ne ke jingjap ke Spain ke layak bandung ceke semi final haka ne ke Nations League sakawai pat ke cingel lakai quarter final haka second leg kata hap neng ke Germany persya ya ke Italy haka nero ke cingel lakai kalang sisa ke cingel lakai ke beitnat bat ke bayak haj bah haduk kata namar habakut ke cingel lakai jong ke kendai per minit baro ar triki kenun kila kunno de ke cingel kai damar lalai teliki gol yaki gol ne ke banta ke Germany layak bantap lengba Kimi haka minit ke balai peu lengba ke penalti bots ke gol jong Musiala haka minit ke balai peu Henry bat lengba ke gol jong Klindeng haka minit ke besar pusan kat ba yaki gol ne ke banta ke Italy layak bantap lengba Ken Arteli kata haka minit ke besar pu kendai bat ke minit ke bahan ripeu kendai kat ba yaki gol ke balai layak bantap lengba Raspadori haka menit ke kendai pe plusan kabawan lengba ke penalti watla haka ne ke cingel lakai kila kunno de ke cingel kai damar lalai teliki gol Henry ke Germany ke layak bandrung
Ceka semifinal haga gol a kriket haka bakan lalak ban pelem ya ke Itali dasan lasau gol. Kumta na barok ki cingelakai haka quarter final meneke met haka por citeng senya tang ke Germany ke baliok bandung ceka semifinal hapo juga kendai peu minit. Handrai ke Spain bat ke France ke leyok bandung daga jing yusit penalti kat baka Portugal pat ke leyok bandung haka cingelakai jongkai extra time. Kublai shibun ngin skendopat haka wei ke video.